Dr. Fohla mina ngiyindoda leyalunga kakhulu ekuhloniphako. But kulona labalwa nami. Uma ulwa nami ufuna uvele wathi uthi ngelisora kuNkulunkulu. Qobo lwakhe. Futhi ke umuntu lothanda ukukhuluma kabi. Ngihlushwa nje kakhulu ngithanda verse ekusethwe 23 verse 20. Nathi uNkulunkulu khona la unendoda zabe phambi uqaphela ungayiqanuni. Nenda ekusethwe iqaphela singayiqanuni. Bantu ke banemanga kakhulu. Ebalomhlobo akusomaswathi nje lemazulu. Umhlobo lonemanga. Lo dawuva ukuthi bani nabani thina nje nani sithume ukuthi sethwala awu kepha sifike sabotha isonto umuntu kepha nje indoda lelwa nathi iyadibonela kunjalo nalo usamba ngemva noma indoda iqinisa isithekile siyayivumbulula hayi kuyivumbuka embikwethu ngoba phela la solo sikala siphatha abantu siphatha abantu abagula different inkulu abangebathi khona yathi ingayinga lapha tiyehluleka ungalapha kanjani ungakhonza ukusula umsutane uyayibona lento cha babukeli lana sihlele nenkunzi malanga la umkhulu lo udokotela Ali inyanga lenkulu yaleSwatini lokila esigodlweni kamhlaba yalingana ku Dr. Fohla lo otholakala kwinombolo ka0760265726 namkhulu naye usazositshela indlela yokuthatholakala le ndoda inamandla kakhulu iphethe emakhubalo aleka ngwane izinto lezikhulu kunabantu labaningi nami lesenge ngahlangana naye mkhulu ngoba mawungidokotela ngeke ukwelaphe konke kulomhlaba kukhona lokunye lokudinga ukuthi ubonisane nalomunye lo sebenza kunye naye kube ngiyena lo qhamuka nelikhambi noma neanswer leya phambili ngoba inhloso lenkulu ukuthi kusizakala umuntu nangabe ke lo muntu sowubona ukuthi lenkinga ilikhulu uyamthatha lo muntu umdlulisela kulomunye dokotela lo mazi ukuthi angayilungisa lenkinga leyo lana ke njengoba sihleli na dokotela abantu bayakhala kakhulu bonke emakhaya lemva la usuka khona nabanye bakubiza ngomthakathi bathi ngamakhambi lamabi emakhaya avaliwe bayakunuka bayakusola lesingakwazi ukuthi kubuqiniso kangakanani nasengibuzele nasizwe lesibukako lesingazi ukuthi leyo nto iqiniso kangakanani mavale speaker futhi mfowethu Dr. Ali lona Dr. Fohla laba nangifikile ngafike ngaphathe ekhaya kakhe iyabuyela phela impendulo hayi ibuyela impendulo phezulu kwelizwe kepha kusethe umuntu kamdala ethi ngise-dialect kodwa uma ngabe uDr. Ali ubekethani kakhulu ngikhuthele kufaka emandini bantu indoda ayifaka emandini kepha ke nje nakuthiwa nangumuntu uyagula awufuna ukuthindwa umthimba siyawuthinza umthimba usabele usavuma inkinga ebani ngathi abaphumeleli ngeke ukwazi konke mfowethu funeka bethi uthinza lo muntu siyafona nje uthinze bani nabani ngebani sesiyathala ke lapha bafowethu usibani awuthinze abantu awuphila inkinga yebantu ngemafojali asikake sanokho uma ufuna Dr. Ali nongithinze nje Dr. 14 na Dr. Fohla uyazi uphumelele ndoda nalabanye ngathi ngabacetha indoda nje latoka kakhulu lena umhlaba ubandi kakhulu kepha nje akake samphatha umuntu awuma ngaliphela nemntwana nje lomfana uhambile uphuma la kithi uzomfata ufuna kuyahamba phasi noma gibeli khumbi into siyadenda athi saphendula kuba kuye ukuthi uthatha iphi indlela makufuna aphephethwe agijima angquna avuke embedeni uyavuka kucinga aza kuthola awumangali nabo labacabana bodwa nase sifikile dokotela yeuve uthi emngcwabeni awulabanye sebadubulele emngcwabeni siyesikhona nsini ngoba thina siphatha indoda nje siyigeze indoda siyifuthe ngeke ke umuntu latha kunebhadi wena umpeyiti ngeke ukubhadi ngopeyiti siyayifutha nje indoda ifuthe indoda akuhlangani manje nakule yalamathuna makuthiwa umuntu ufile ngendlela lengaqondakali lelikhubalo lapho likhona kunesithi yalapho lesebenzako lapho Dr. lapho khake lapho ufuna ufunze uhlole ulalele lokho kumlalele gogo ngoba inkinga lebakhona ukhanze umuntu ubulo-AIDS nake kuvele lapha umuntu uno-AIDS yabe sekele ndiyathi funela ngoba lento le ingoti lekuthiwa umzwa ula ungeke kungawathi umthi nangabe unemali ngoba uyabashayela abanye abantu inkinga ukuthi utshele abantu kwathi konke unemali uliphutha lokho ngoba siyafona phela siyebani yathi nangubani
Ngibaba sengishaya lapha kulungu abe siyakuhlolela umuntu athi uyamhlolela se-Europe siyakhona ukubuka se-Europe lo muntu ukuthi angaphila njani lo muntu umuntu aphile. Okay. Bakhona nje balaleli abangafakazi athi lona mina bengingabatholi bantwana nami bese nginebantwana. Yeah. Special laba hlulwa likamelo. Yeah. Awuma kanje be-age sesingaka sithe nje inkinga ukuthi umuntu sinabo shukela. Umuntu ngishula njani njena kuPithi. Umhlolo mina eDr. Fohla. Yeah, cha ngiyakuzwa dokotela kakhulu. Namanje lokusilange ufakazi kufika umuntu manje uzoletha inkomo lo muntu wambona ufikile la ekhaya uvakashile unenkinga yasemakamelweni namhla lo muntu soyakhokha uthi cha nganayo inkomo nayi umehluko sengiyawuzwa ekamelweni ngina 8 years ngavaleka kodwa ngalokuthi lo dokotela lo waleswatini ungithindile nawo umehluko sengiyawubona selokuyiso lesandla ngithi angilethe na inkomo ngizobonga phezulu kwalomsebenzi lomkhulu kangaka lokwenzakalile. Awumangale nje le dokotela kungabi nemalayisensi ngumhlolo. Yeah. Lebe ngiyekhona le enanda. Okay. Ufike lo muntu uthi hey nayi imoti. Ngibe malayisensi mina nemonyathi bongela. Inkinga yini? Sebona sikhathi umfowethu wahamba ngithi mina unemount awubuya. Angeke angabuyi. Ngisinangabune angeke abuye lo mfowethu thatha ngepassport yami igcine ngoba mina ngithi lapha eMzansi ngiyaqoba. Ngisho ukuthi ngiyapha. Uyabona kuyingodi kwamba ungakaqobi ngoba uthola ingodi endleleni. Yebo. Kodwa nje Dr. Fohla le ndlela loqhuba ngayo kodwa uphumele ngoba siyabuya indlela ibutela abasempili. Kunjalo mkhulu. Nathi ke sisuka kashani emadodeni bogwebo bomakhayini lebasikhomba boduma. Ungathi lapha le timbita khona. Okay. Timbita khona ngoba lokudala emadodza ukuthi afeyile etindlini injena ke lento Dr. Fohla kuyenteka lento bashaye lo mabi ngemboni phela kungayiboni wena. Okay. Awumangale ukuthi angikhuthathe emadodza ukuthi emadodza akwadli. Okay. Ngoba lento uzoyibona ubona ukuthi umuntu angabe anesemkhanze kulele nyendo sohlala kuyo lele nyakulungu sizathu bafaka imboni lapha akayiboni yena. Oh. Imboni yalashwa. Phela uhlole ukuthi zange bafake lapha simo semfethi imfethi ledala ukuthi indoda ayifeli nathi yasonzela kumama. Bese le Namake uyakhiwa ke lapha lapha kulesitsha anathi etimbili tamlungu sosumake babajabule. Angabi nesidina lo make. Hey nawuhlangana na uvele igazi liyaphilisa. Iyakuthamba. Awumangali phela kuze bathi intombatane eDr. Fohla. Nawu lijawu khethe intombini. Hayi phela usuka ufuna ukubona ukuthi le ngadi yalapha iyahambisana nawe. Uyakwathi into wemfowethu. Yebo kunjalo. Manje lamadodza kana lashani ngitana nemkhubu vele nje navumbuka sawuqala likamela lapha kanze sengandivane tinto. Sekumathima kuyele Bese mbona. kuqhutha ukukholwa phambili. Ngibona lapho khona nokulana. Akuhlangana. Kuhlangana mfowethu. Hayi akuhlangana umfundisi. Balaleli nawufuna ukuphila. Shayela Dr. Fohla utawusitakala. Kunjalo. Labanengi sibabofakazi. Nayi phela indodza namhla itala lapho uthula inkomo ngizike mina hayi ingoma ingene eswathini inike nangu angifohla. La ngathi ngidosa amathime empilweni. Solo ngathane baprofits. Awumale Fohla ngeke abayinjike emtawo hlokathi ngethini benginethindwe thina ngakuthi phela sizathu enifuna ukuthi ngisebenze abantu ngoba ngisebenza abantu nyalo. Kunjalo. Yathi ungitshele enye into wathi evile enyane ethi angeyiphele ngihambe ngeBM. Vele ngifuna yona. Gibela. Ngifuna ukugibela kwamba ngikhona umprofit waba nyawo. Hayi mfundisi no angeke kuze kube kanjalo ngeke kulunge ngoba umphathi wemfihlo akufuneka athatheleke phansi. Yeah umuntu lomkhulu akadleli phansi kufanele adlele phezulu. Manje ke njengoba sesihlangene siyethemba ukuthi ke nababukele emakhaya kulabo bantu labagulako labasezindlini lithemba lisasekhona senabantu labadala labaphethe imfihlo yalomsebenzi wokwelapha noma lo msebenzi wokusika abantu labagulako nalabahluphekile bese bayabuya bazothola ukuphila bathathe into yokuphila ukuthi kuphile umndeni wabo nasenyameni labaphathekile baphile labanamakhubalo sebahleze ezindlini umuntu akasaphuma endlini soqukulwa ngelicansi nangabakhishelwa phandle athameliswe elanga
nabo abantu labakhulu bakhona labomkhulu banikazi bemfihlo noma banikazi bemakhubalo lajulile ngoba kunezinto lesingeke thina sakhona kuzihlanganisa lesisebasha kodwa laba labadala kulomsebenzi lasebaneminyaka labakhona ukuthi bahambe bahlanganise bathathe lamakhambi lawo bahlanganise kubathobele bese kuphuma into lengaphilisa umuntu ngoba lokubalulekile impilo yomuntu egcineni kwakhona imali nako konke kuzayigcinela lokumqoka kakhulu yile mpilo yalomuntu lokufuna sihambise phambili egameni lokukholwa negameni lokulapha abantu labagulayo ngeqiniso. Awumangale Dr. Fodla phela ukuthi hey bekungathi phela ukuthi lamaphilisi lendlela eniwala baba WhatsApp angikuhlahle. Okay. Manje lithi ke live abantu babhubha ukuswela lwathi. Kunjalo. Ukuswela nje lwathi. Uyakufela lokungazi. Uyakufela nje ungathi lutho. Yebo. Kakhulu ke dokotela ngimusamne ukuthi umuntu onakethakuwe qala nje nemali zaze engadi yakhe ngoba lo muntu lo ufuna wathi unashukela noma umnano noma negout before simthinze. Yebo. Asijake phela thina bo Dr. Ali besomjaka umgadi qala bese simlandzele kakhulu silale lesihloko silale. Silalele qinisile ngoba ukhona umuntu lokuthola ukuthi nakagula silungu akufuneki uphuthume umpeyide kanti lo muntu lo emasosha akhe lamzimbeni sekayifiwe uzamqedela lo muntu bese soyahamba kuyingozi kakhulu lokho lokumnanzi sihlelekile awumangala ukuthi ke ngathi ngiqala umsebenzi ngathi bona ukuthi angihambe nami uyobhalisa kubantu ababaprofeti I am prophet I am not a sangoma. Okay. I am prophet I'm not a sangoma. Sangoma and prophet is not the same. Hlukene. Yeah, wehlukene. Hlukene kakhulu ngoba umprofeti uyakhona ukuthi noma lo muntu ashova kalibhala ambeke etandla athi hamba uthi angibona. Mobe kakhulu umprofeti uthi bongene uyadula lo. Bokwathi lokho Dr. Fodla kakhulu kunjalo ngoba phela kuyehlukahlukana kunesangoma kunomprofeti kuneligedla kunenyanga kunesanusi lezi zinto lezi zehlukahlukene kunomthandazi 6 walezi zinto azifani le ndlela leyisebenza ngakhona azifani. Balaleli ngiyabonga lokuthola umuntu ofana na Dr. Fodla ngoba uyile esikoleni wafunza wagogodela. Manje ngiyajabula ngoba lenyethi into isingisi. Bongibonile last week lapha kufuka belungu lakwasibani America bathi labelungu ngibabeke etandla. Yeah. Manje sengibabathe ipithi kantula labelungu beva belungu manje ukuthi lesingisi kuyashiyana naleswati. Akuza imali ngekuthi ngithe singisi yabona ithumbeni bantwana bapostile ngasho ngathi udokotela sokhuphuke kakhulu kwaba ukuthi le English ayikho. Nyalo bengilapha eChaswe eThekwini. Yeah. Ngito ngemandiya. Yeah. Lo abe kathanda ibhizinisi ayichubeke lokugqekeza. Kakhulu lokugqekeziwe. Uyathi na ukhulapha nangabe noma lada nje umethiswe lempepho uthi ngizingakube nje lapha uyaphenduleka ngoba le nto kubangelele ethemba lokhu lakho kunjalo lapha ke mfundisi nangu umuntu usofuna ukushayela usekhaya inamba yasiswazini masithi +268 mawiqala uthi +268 bese iqhubeka ithini 00 inombolo ikhodi seswati +268 it's 00268 yes inombolo yami 768 yeah 37800 768 37 800 lo uzawuthola Dr. Ali. Dr. Ali Uma uthola uqingo lungangena indawo buya ngoba mangibhisa ngithanzi nangabe kunemuntu phambi kwami ngibe kubamba iqingo. Yeah, kunjalo. Uyangireport osibani ushayile. Kunjalo futhi umhloniphi. Kunjalo ke bahlali asizameni indlela nangabe kukhona lovako ukuthi kukhona kuphila la kufisa ukuthola udokotela Ali umkhulu walekhaya eSwazini. Lokuyena lesisebenzisana naye kakhulu la esigodlweni namhlanje yalingana ka Dr. Fodla otholakala kwinombolo ka 076 026 5726 noma uthi 064 847 3110. Lezo inamba izona ezizokufaka la ekhaya ngama direction okuze esigodlweni ubuke impilo yakho nibuke isimo selikhaya nibuke inhlupheko la ekhaya ukuthi ibangelwa yini ngoba akekho lobekadala lokuhlupheka noma ukuthi angabi nalutho kulomhlaba sonke seza sefumbathile kulomhlaba kukhona lesabelwa kona ngamunye ngokwehlukahlukana ngoba emadlozi lesinawo neNkulunkulu lophila kithi
ngeke kuze kufanane noma lamandla lesinikezwe wona angeke kuze kufanane kodwa akumele sihlupheke toti singabi nalutho futhi akekho lokufanele agule toti kungalungi kwakhe so uzame kaningi kodwa ke lithemba asongalilahli ngoba kuhlangana kwabantu kuhlezi kuzoba nesizathu le video awuyiboni ngeliphutha njengamanje kuyibuka kwakho kunesizathu uNkulunkulu la kwabele sona kuleli langa lanamuhla kule nkinga lekuhluphako lehlukumeza inhliziyo yakho noma umoya wakho ukuze kukhonakala ukuthi izinto zakho ziqaqeke zikhanye ubone indlela leya phambili. Dokotela sibonga kakhulu isikhathi sokuhlangana. Asiyabonga isikhathi sakho lesigalo sichithile. Muhle uNkulunkulu. Muhle uNkulunkulu bengade ngiyofaka emhlabeni ngani. Nkosiyami. Hey. Umhlaba uyalingana phela lo. Kakhulu baba. Uyalingana. Kakhulu. Futhi uyalingana nomuntu okuhlukumedako. Kunjalo baba. Kunjalo. Ngoba uthi ningilwana labalwa nawo. Ya. Ngakule bani lo? Lo mendleleni yakho. Lo mendleleni yakho. Utamsusa uNkulunkulu. Kunjalo. Lokulandzelako lo nyonyo lokukhulumako. Yebo. Apha nalo lahle kuwe. Kunjalo. Inkosi lena le ngahlamba letinye lezonda letinye. Ethi ihlaba. Inkosi bosisi. Amen.